Alright, ngikubikelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje mntanasekhaya ulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ukaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs-ke kuvela ukuthi-ke ingase-ke iqede laphana-ke ngokusayina umdlali obegijima-ke kuwona-ke amaZulu laphana-ke uRowan Human oneminyaka ewu-24 impela-ke sekuqinisekisiwe ukuthi-ke uRowan Human uyashiya-ke kuwona-ke amaZulu uzoba kwi-free agent. Then-ke laphana-ke i-Kaizer Chiefs makuvulwa iwindi lama-transfers ngoJulayi sobona-ke isisayina yena-ke lo mdlali odlala as i-winger noma-ke futhi-ke i-midfielder kuwona-ke laphana-ke amaZulu FC. Yona updates engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.